at yung kusipin mo, alam mo, signalan mo. Dalang at mapanganib, eka malilit ni balik, lakwan na kamaning sabla, eka lungkot akong bara, ako'y kinumo at yung kusipin mo. Eka tatakot, eka kakarog, at yung kusipin mo, alam mo, signalan mo. Eka tatakot, eka kakarog, at yung kusipin mo, alam mo, signalan mo. Eka tatakot, eka kakarog. Pangandyan tayo ing orasyon, kilagyon ing igpa, ampon ing anak, ampon ing banal Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria, at kinagliya lalamning banal na Espiritu. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan ni Iyanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan ni Iyanasa. Ing divino verbo, may katawan niyang tao. At may kisaut ya kay katam. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan ni Iyanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apang ay tuliran, nabangnan ng pangako ng Jesucristong ginuta mo, Iyanasa. Manalangin tamo. Tapukanan mo sa akong grasya, Ginuming Diyos, ling kaladwang mo. Arampat king pamamalita ning anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Jesucristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana ing ligaya ning pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Jesucristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit mangdaman king alananga, Iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan,
ngenit manggaman kinalanangga, yanasa. Ligaya king igpa at king anak at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman kinalanangga, yanasa. Kilagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu. Yanasa. Bilang balayan na may tipon para kaniting kapagmasusyan, pakisabi may po pakisigraduan na isulat ka rin kaya katamong contact tracing form, yung kompleto ang pang-updated a detalye, at isulod yun pong masalese din kaya kayong face mask hanggang mayari pong misa. At agatan lapuring madla na makyabe tamo pong makibat ka ring dalit, panalangin at kanta kabang magmisa. Dakal pong salamat. Maya payabak po kaya kayungan. Nitipon tamo po ngeni batayang samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Paraging kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manensala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Florentina Alves, Adir David, Zenaida David, Mr. and Mrs. Ryan Calara, Zian Adriela Calara, Ryan Margot Calara, Mr. and Mrs. Nilo Makobutbod and family, Peña family, Edwin Uy Cana and family, Rose Gutierrez and family, Crusaders of the Holy Face of Jesus for First Day Novena Mass of Holy Face of Jesus. Para King Aldo anibersaryo ng Karelang Kebaitan, Carmelita Gonzalez. Para king kayaduanan at pamanantabe ng Banal Espiritu, kareng families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, HRP staff and mandated organizations, Maria Trinidad Lizatin and family, Rodolfo and Vice Governor Liliana Nay Pineda and family, Governor Dennis Senyoli Pineda and family, Rosel Pineda, Cel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Lincoln Baluyot and family, Holy Angel University Community, Sofia Paredes, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manankil, Josephine Gonzalez, Marian Manankil, Evangelina Manankil, Mayan Aquino, Eliana Joaquin, Rodolfo Dizon, Leogarda Dizon, DMI Daughters of Mary Immaculate and their families, Emery Santos, para king kapaldanan pamikakatawan ng pang espiritual ng Joy Espino and children, for good health and protection of imang auring between and family, Alex and Larparas and family, Gabi and Julie Fabella and family, June, Mel and Abigail Ramirez, Edith and Adrian Gonzalez and family, Rose de Miguelio, Norma Manaloto and family, Seni Capili and family, Herminia Narciso and family, Ruben and Rosita Manyo and family, Genoveva Manansala and family, Carmelita Aison and family, Kyle Coro, para king malalagwang kapaldanan dari Helen San Pablo, Lawrence, Richie Pablo, Rima Pablo, imang auring between, Gabriel Fabella Sr., Lourdes Guadamor, Renato M. Panganiban, Maria Antonio, Narciso Reyes, Busilak, Adela Conese, Mac Allen Quezon, Marie Micaela Go, Rebecca de Guzman, Marlita Sharp, Rodolfo Dizon, Leonarda Dizon, John Nulud. Kinakantala naman din kalaguran tamong mayango na biya lalong-lalo na rin Monsignor Felicito C. Sison, Gregorio Yoyong Henson, Teresita Wilkerson, Aurora Nepomuceno Valdez, Leopoldo P. Valdez, Dr. P.J. Nepomuceno, Romarico and Patricia Henson, Camerino Timbol, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Romeo Mariano, Elsa Dizon, Policarpio Between, Jose Joaquina Between, Antonio Dizon Sr., Lourdes Dizon, Virgilio Narciso, Ricardo Ramirez Sr., Lolita de Jesus, Ofelia Batak Avancenia, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Alfredo Chao, Chu Watang Eng, Yao Bunkeng,
Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Cecilia, Raquel, Feliciana, Simeon, Merlinda Gueco, Abraham Tayag, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Teresita Camaya, Teresita Punsalan, Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Rosenda Malig, Elvira Dizon, Apong Bising Pinlac, Benjamin Canlas, Roberta Wong Malyari, Rodolfo Iding Manaloto Sr., DC David, Keith Jerome David, Ricardo and Demetria Pineda, souls nearest the gates of heaven, Manolito Gueco, Nicolasa and Carlito Pineda, Amado Layo Calma, Henry Tamayo, Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Leocadia Bermudo, Arnel David, Adrian David, Benedicto David, Frances Angela Salas, Maria Ana Bonaobra, Reynaldo Bonaobra, Eufresina Bonaobra, Noel Bonaobra, Adela Bonaobra, Cipriana Boncocan, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Anita Ocampo, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto de la Cruz and Benvenido, Maria Loreta Villegas, Armando, Maria Ramos, Rudy Ramos, Romeo Ramos, Arsenia Kendan, Martin Arsenia Pagirigan, Roberto Carlos Gizar, Jose Tongol, Jose Enriquez, Feliciana Enriquez, Leoncio Enriquez, Kima, Teresita Espinosa, Johnson C., Carmen Uicana, Carol Chua, Leoncio Uicana, Fred Iso, Lolita Uy, Philip Uicana, Rolando F. Benco Jr., Angelito Rafael, Felisa Bersano, Patricio Bersano, Helenita Menjola, Pedro Menjola, Consolacion Menjola, Felipa Candelaria, Soledad Sanchez, Aguida de Leon, Claren Capulong, Celestino Ruiz, Esperanza Ruiz, Bartolome, Leonora, Benita, Milagros Amador, Richard Bondoc, Angelina Bondoc, Jose Serrano, Ernesto Santiago Navarro, Alan Paul Navarro, Rebecca Bie Navarro, Florito Lindayaw, Ricardo Pingol, Patricia Castro, Felino Castro, Manuel Arceo, Renato Pineda Sr., Gavino Tolentino, Antonio Pangilinan, Felicidad Malyari, Antonio Pineda, Leogarda Pineda, Aniceto Pineda, Leoncia Mesa, Nicolas Mesa, Esmeralda Pineda, Leonor Malyari, Gloria Malyari, Bienvenido Malyari, Alfonso and Laura Yolenco, and Gilbert Santos, Nicanora Vargas, Carl Gatchalian, Sofia Malyari, Princess Malyari, Asuncion Malyari. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan kayang pakalulo ng Ginoo. Siklod tampo para king Horacio Imperata. Mapamakalulu at mapaglunos king lagyo ng impampo ng anak ampo ng Espiritu Santo. Amen. Mapamakalulu at mapaglunos sa ipa, aminan mila ring kasalanan mi at mapakumbaba kaming lalapit keka, manintun kapatawaran at biye. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi, banadwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakalataw.
Adwan mingeni keko ing balikdan mo kami king lugod at king kapamilya taning manulo mong gamat. Itabi mo ing takot king sakit at kamatayan. Ibalik mo ing kapanayan mi at pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi. Ipanalangin ming antabayanan mo lang ring taong mitutukan man nintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing pamagkapilit ming gumamit ka ring panulong megawa ban mapupus na ing pandemya king bansami. Kambilan at ingatan mo la ring doktor, narsis at ding sablang lilingon ka ring misalunan, ban makasuyo la ka ring masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan ning kaisipan at katawan, sikanan king karelang pamagtagulaling sumuyo, pangakambil iba't kaniting sakit. Ipanalangin nila retang mayawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo la ring lilingap karela, pagkalaman mo lang alangangang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami ang grasya mo, kaniting masakit na panahon, ban magobra kami para king ikakayap, ding sabla, at ban makasaop kami, kareting at syuking pamangailangan. Manano na sanang ing malasakit at masabalmi, pariking metong at metong, ikabos na kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis, at tayra na kami king pamagbayong biye at kabanalan. Pagkala mo iti king kapamilya taning ginuming Hesukristong anak mo, ang mabibiyang pamagari kambe mo, king kametong aning banal Espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Lalam na puning kayanpunan mo, magsakdal kami magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos, emo sana'y pasawili ing aklis mikeka, kagulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Virhen de los Remedios, sinduning kapaldanan, panalangin mo kami. San Jose, San Rafael, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, king lagyuning ipampo ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Hallelujah.
Kilagyanig Pam, poning anak, ang poning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing sala ng banal na Espiritu manatili kaya kayangan. At kaya ka antemorin. Pakamalang kong kapatid, mitipon tamang yanianting may kakapatid, king harapanan ng Diyos, bata mong makirandam, king kayang banal ay amano, at tanggapan tayo, ing kayang kakamal-kamalan, akatawan at daya. King Ebanghelyo po ngayon idamdaman tamo, nga naning kakatamang Ginoo, luguran nyo la ring kasalangyo. Love your enemies. Kasakit po. Neng misan kapatid mo ni Emia luguran, neng misan asawa mo ni, o kaya kakaluguran kamag-anak, itapa kayang kasalang. Pero sinabi na ng Ginoo iti, kailangan po gawan tamo, nasabihan nung yata magyu. Inyapin ang ting metong ataw, king pangataw tamo po, tamo agyong gawan ini, inyapin aduan tamo, ing grasya na ng Diyos. Ing Diyos, king kayang grasya at saup, agyo talang luguran, ding kasalang tamo. God is love. We were created in the image and likeness of God. We have to love like God. Ninuman po yung lulugod nga ng San Juan, kakilala ni ing Diyos at anak ni ning Diyos. We have to love. Deta mo pong biyasang lugod kalupa ng Kristo, ilamang miras king banwa. Uling ing Diyos at king banwa, deta mong lulugod kalupa na, ilamong miras king banwa. Uling Jesus ing sinabi na, bayo na po sinabi iti, baluna na, magkasakit tamo, pero agawa tamo, king kayang saup. Jesus liguran na katamo, at may matawad siya, kabang makapakuya, king krus. Para karing penandit, tala po liguran ding kasalang tamo, manyawad tamong kapatawaran, king kakatamong malugod, at mapamatawad a Diyos. Ginong Jesus, king krus, manalangin ka para karing may kamatike ka, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo. Yesu Kristo, adwan mo ing panwanan mila ring manyong pa kaya kami. Kristo pakalulu. Kristo pakalolo. Ginong Jesus, yuyutos mo ing daptananan milang mayap ding masama kaya kami. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo. Mapamakalulong Diyos, patawaran mo ring kasalanan mi, at ipayabot mong patawaran mila naman ding sablang may kapanasakit kaya kami, king makananumang paralan. Tayran mo kami, painturo, king bie alananggang. Amen. Gloria in excelsis Deo.
ka sa sambang pasalamatan, parangalan ka. Ikaya King Diyos, King pekamata sa banwa, kapayapan ka rin tao, kayang kaluguran. Ikaya King Diyos, King pekamata sa banwa, kapayapan ka rin tao, kayang kaluguran. Manalangin tamo, O Ginong Diyos, mapamakalulungig pa. Bustan mo nga adwanan ning anak mo kaya kami, kapamilatan din kaya nga mano at alimbawa. Inge miablasanan dewakan ing karokan, at maging makabuklat kami king keno manating kailangan kaya kami. Bustan mong lubos ken mikakamalayan king iti daraptan yung Jesus kaya kami. Bustan mong agyagana kami ning banal mong Espiritu, king matibe kapanaligan, king lugod kaming makiwangis ditak mo man king kekanganak. Itiadon mi kekaw, O Diyos, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, amabibi at magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king mumuna ng libro ni Propeta Samuel. Kanita agagadadyang minta Isaul, king ilang ning sip. Kaya benala ringa 5,000 piniling sundalos ning Israel, bam panintawnan de i David. Inya pagulong lang linapit di David at Abisai, karing sundalos, at tikit deng matutod di Saul, kilubning kampo. Makatasak yaking gabon, lele ng kabuntukan, intandos na. Matutod ya, lele ng Abner, at makapadurot lakaya rin sundalos na. Kanita nga ng Abisai kan David, King Aldoiti, binyene ning Diyos, karing gamat mo, ingke kayong kasalan. Paintulot yung tandusan ke, king kabud tandus na. Misan mo, keman kailangan tandusan makatadwa. Dapat pekibat ng David, kang Abisai, nananan. Alang ninuman lapastanganan kim pinili na ng Gino, ay emo sana mamayaran. Inya, kinuanan David, intandus, at itang luna ng danum, at tsuk kabuntukan ng Saul, at sa kanala meko. Alang metong man menakit, o makibalo, o migising. Menatilang matutod, uling pepatudtura na lang manyaman, ning Gino. Linipat siyang kasumagid di David at tinalakadya kimbabo ng bundok-bundukan. Malaut-laut na kanita karela. Nganan David, oy ni intandos, makamal aari, tuburan niya imetong kareng kaya na kanyo, baneng kuwanan. Ablasanan niyang mayap ning Gino, imbalang taong makatuliran na tapat. King Aldoiti, binye na kayo kanako ning Gino,
Dapot keninanan impinili ning Ginoo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Purian me ing Ginoo o kaladwa ko, mabilig pong pangatao, purian meng lagyo ng banal o kaladwa ko. Ing Ginoo kaya kayang purian, sablang kaya, keka pepanabang, emusana kakalingwan. Ing sabla kong kasalanan, kayang patawaran, at king sabla kong sakit, pakayapa na ako. King kamatayan, kakabos na ako, ing lugod na't lunos, pagkalub na kako. Mapaglunos siya at malam ing Ginoo, agad mimimwa at tapat ing lugod na. Nakatamo papatulan, agpangking dapat tamong kasalanan, ni ablasanan man, agpang karingke katamong dewakan at kamalyan. Nung makananuyang marayo, ing aslagan king albugan, makanyan lakarayo kaya ring kekatang kasalanan. Nung makanano na lang lulunusan, ning tata ring anak na, makanya na lang namang lulunusan ning Ginoo, ring makitakot kaya. Pamamasang ibat, kay mumuna ng sulat sa Pablo, Karentawo, Corinto. Ing kasulatan sa Sabiana, iyadan ing mumunang tao, milyaryang espiritu, at tinanggapbi. Dapot intalwing adan, espirituyang magkalubbi, aliwa ing espiritual ing mumunang. Nuni ing material at kaibat ing espiritual
melalangya ing minunang adan, king alikabok na ning yato. Ing kaduang adan, ibat neman king banwa. Deta king yato, kalupa nalanan melalang king kapamalatanan ning gabon. Detang king banwa, kalupa nalanitang ibat king banwa. Antimo nung makanano nakatamong kalupa ning tawong may gawa king gabon. Makanyan tamo muna mang maging kalupa naning menibatan king banwa. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Nuan ka iba, ginuna ning banwa at yato, pepakilala mo ka ring taong musmos, ding misteryo ning kayarian. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya ka ang timurin. pamamasa king mayap abalita agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. King panahon na ita, Jesus nga na, ikayong makirandam kanako, sasabihan ko kaya kayo. Luguran nyo lang rin kaya kayong tasalang. Daptanan nyo lang mayap ding masama kaya kayo. Panuanan nyo lang ring manyumpa kaya kayo. At ipanalangin nyo lang ring manabuso kaya kayo. Nung tampalingan de ing pisngi mo, irap niya naman ing kasumangid. At nung kwanan de ing kaya kang balabal, ibiya mo pati na ing kaya kang baro, ibiya mo kaninuman manyawat kaya ka ing adwana, at nung kwanan ning aliwa ing bandi mo, emone pasubli. Daptan mo ka ring aliwa, itang buri mong daptan da keka. Nung ding malugod kaya kayo, ilamong lugaran nyo, bakit manay ko pangablas? Agyang ding makasalanan, kaluguran dalaring malugod karela. At nung ding daraptanan yung mayap, ilamuret ang darap at mayap kaya kayo, bakit manay ko pangablas? Agyang ding makasalanan, daraptan da iti. At nung ding makapamayad, ilamo ring paparaman yo, bakit maninaya kayong ablas? Agyang ding makasalanan, paparaman dala, ring kaluparang makasalanan, balang makasingil. Makanyan, sukat yu lang luguran, ding kaya kayong kasalang,
at daptanan nyo lang mayap, mamaram kayo, at kayo manayang mibayaranan, kinganti kaniting paralan, tanggap kong maragul ayablas, at maging anak na kayo ning kakatas-katasan na Diyos, uling magnakayo, agyang karing alam pasalamat at marawak. Maging mapaglunos kayo, nung makananuyang mapaglunos, ingig payo. Eyula atulan ding aliwa, at na kayo naman atulan ng Diyos. Kayo mangun din ating Diyos, na kayo kondinan. Mamatawad kayo, ating Diyos, patawaran na kayo naman. Di na nyo laring aliwa, ating Diyos, di na kayo naman. Mamiya kayo, kinustong takal at masiksik, dakal at maglapo, ing miyabiya kaya kayo, king sukad apinyo kadyo, karing aliwa, karina kayo naman sukdan ning Diyos. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Maya payabak ning Diyos po kaya kayangan. Good morning po ang timurin deng kapatid tamo at karing karelang pibale-bale ang makiyag mag-participate kaniting Santa Misa. Good morning po kaya kayangan. Ingmong muna po iapin ng homilya kay bating launching na ning Synod on Synodality, magaganap ngayon mabilog ayato. Next year po, in kakatamong Santo Papa, ausanong anding obispo mag-report la King Roma, manyadyang mungkahi, niya magumpisa po karing parokya, mangutang karing Katoliko, ampo pa karing Katoliko. So kadwaya po ito, at dening manimuna keng Synod, keng parokya at ilo po keni pota ausang ko po. So ito po yung kadwang dake. Lawen tayo po ngeni ing mensay na ning Ginoo king ebanghelyong binasa ko. Pero bayi po ito lawen tam pasibay itang milabas. Itang angyang makuyad mo po bang kanita kita mo yung pamituki-tuki dareti. At tatandanan niya po'y Simon Pedro, inyang likwanda kayabe ang rening kayang kayabe, they left everything. They left everything and followed Jesus. They left their boats, their nets, the great catch, asan dakal, they left their families. Because the call of Jesus is the most important call. Ingaus na ng Diyos yung peka-importantin dili, the highest call, the most important call, uling ing Diyos siya po yung mamaus. The call to follow Him, the call to discipleship, inaus no ning Diyos, I will make you fishers of men. O ini po, at inaus na ning Diyos, inyang likwanding gana-gana, the call to discipleship, the call to follow Jesus is over and above any work and any preoccupation. Nya likwanda po yung gana-gana. At gawa na lang magliligo karing tao, tikyande, ing peka-importanting dili, king biye, yapin ing Diyos, yapin Jesus. At uli pong likwanding gana-gana, meging kalulula. Yapin na niyang mila pa sa Domingo, mapalad la ring kalulo.
Makalunos na kayo ikayong mabandi nga naning Ginoo. Makanan wala pong maging mapalad ding kalulo. Uling king karelang kakaluluan, ulitan ko po, pota nakupin, ing poverty ing kakaluluan na naburini nga pong Ginoo. Pero istong likwan mo niya gana alang-alang kang Yesus, maging mapalad ko. Nakupin po, poverty is a shame. Poverty is a sickness. Kaya katamo pong Kristiyano, poverty is a crime. Because of corruption, dakalang maging kalulo. Imbes na mibiya ka ring tao, lalong-lalo na ding pagkakalulo, pilan-pilan mo pong tatalan keng pibandyan. 40% of the national budget goes to their pockets. O ito po yung makalunos. Yanong ding pagkakalulo, alalang influensya, ila ring ma-oppress, ila ring mamamanipulate daring tao, alala pong puntalan, nonemo ing Diyos. Manalig la king nga pong Ginoo, sumbong la king nga pong Ginoo. Uling alala pong nga karapat, makanyan lang maging mapalad, ding kalulo. Nya sinulat ning San Lucas iti, uling meging kalulula, uli na ning ding makwalta, erososopan ding kalulo, lalo lang maging kalulo. Woe to you rich, nga na, makalunos na kayo, kalulo na kayo kang ikay mabandi, makananula pong maging makalunos ding mabandi, potang manaliglaking karelang pibandyan, ding kalulo manaliglaking Diyos, ding mabandi keraklan, manaliglaking karelang pibandyan, king nga pong Ginoo, makanyan lang makalunos. Pero binalansi kaya po nga ko kaya kayo, balang kalulo mapalad, o itana magobrabanta maging kalulo tamungan. Bisa kong maging kalulo, dinina nakatamong abundant life ng Diyos. John chapter 10 verse 10, He came to give us an abundant life. E naburing kakaluluan. Bakit maging kalulula? Uling dengaliwang tao, gagawan dong kalulo. Kayo po nga, kukaya kayo, buriyo deng anak yung kalulula. Buriyo deng anak yung magkakasakit la, alang pengaring makiburi, king ding anak daw maging kalulula. Daranop, in Diyos napuburita. Nung kayong pengari o buring daranop ding anak yu, di lalo na nga pong Ginoo. Ingap mong Ginoo, lelangan na kompleto. Bayo na katam, lelangan ng Diyos, bayo na lelangan ng Diyos, ing tao, lelangan na po si dyan nga ning kailangan na ning tao. Ngarap po rin scientist, pilan niya apakan ing mabilog ayato, 16 to 17 billion akatao. Pilan tanang taong yun, more or less 7 billion. O ba't daranop na rin tao? Ating sakim, ating makasarili, o inipuing the cause of poverty, greed, kasakiman, alalang masabal, kontra king sinabi na ning Ginoo. Ninipuyo tos na kaya katamo, love. Love. Sinabi na kaya katamo, love one another as I have loved you. Kailangan mikakalugod tamo, no pong mikakalugod tamo, alang tumanop. Bakit nakalang daranop? Metong mo po yung sangkaning talagang root cause na niniyapin. Tayo pa kaluguran in Diyos. This is the root cause of poverty. Uling tayo kaluguran ng Diyos, tamo mikakalugod. Pero pipilit na ng Diyos, love one another. O ini po, kailangan mikakalugod tamo,
pati na rin kasalangta mo, love your enemies. We were born to love and not to hate one another. We were created in the image and likeness of God. Lelangan nakatamo king kayang wangis. Kailangan makiwangis tamo king Diyos. Nano yung lugod? Ing lugod yapin, panemong isipan ing kaluguran mo. Panemong isipan ing kayang ikaligaya. Panemong isipan ing kayang ikanono nga naking malala makapampangan. Itang panemong isipan, itang kayang ikakayap, ating kang masabal, care and concern. Nyapin sinabi ko po, nunging Diyos, lelangan nakatamking kayang wangis, detang makiwangis mo king Diyos, ilang miras king banwa. Nung heta po makiwangis kaya, nananakataking banwa, ma-out of place ka karni, kangalang lugod. Amen? Ing lulugod, kalupanan ng Diyos, kalupanan ng Kristo, ing isipan ng Kristo, at ing depatan uling kaluguran na katamo, ing ikakayat tamo, ing ikaligtas tamo, panemong isipan ing makanyan. So, love your enemies. E na sinabing, kill your enemies. E na sinabing, hate your enemies. Nyalawen tamo po, makananuta lang aluguran din kasalang tamo. Kasi sinabi niyang milabas sa Domingo, mapalad kayo nga na, nung pikasaman da kayo, ninoreng kasalang tamo, detang pikakasaman da katamo, pauli ng Kristo. Mapalad kayo nung pikakasaman da kayo, nga nang ginutamo, nung sasakwil da kayo, at mamagsalita lang miyaliwang kasiran kaya kayo. At magsalita lang marok laban kaya kayo king uli ko. O yan po, kasi kanita rin Kristiyano, pamatendala, illegal yung Christianity. Yan po? So in Christianity, it is not only about Jesus. Christianity is a way of life. Metong iyang dalaning biye, kailangan lugod tamo, king biye tamo. Bakit po? Bakit luguran tayong metong at metong even our enemies? O ini po, love your enemies. Bakit? Pota pong luluguran tala rin kasalang tamo, makiwangis tamo king Diyos. Makiwangis tamo king Diyos. Papaslag na yung aldo, agyan ka ring makasalanan, emo ka ring mayap, nune ka ring marok. Kaluguran na katamungan, mayap ka, marok ka. Kaluguran na katamungan, meteyangan, metey Kristo para ke katamungan. He did not come for the righteous, but sinners. So istong luluguran tala, ding masama kaya katamo, ding kasalang tamo, we become like God. Amen? Makiwangis tamo king Diyos. Kailangan tamo pong makiwangis king Diyos. Kadwa, bakit luguran tala rin kasalang? Nung sakali pong etala aluguran, ustong minablas ka, kening kasalang mo, adwanong makasalanan. Amen? Adwanong makasalanan, itang di napat maroke ka, kaibat na nita minablas ka, adwanong may kasala. Niya po? Adwanong may kasala, eta mo dapat mamablas. Revenge is mine, says the Lord. Deuteronomio chapter 32 verse 35. Antimurin po Romans chapter 12 verse 19. Revenge is mine, says the Lord. Eka magbenggansa. O ita po, o nangita mo, kinuko. Naman po, agyang din kalulu magbenggansa la.
agyang ding makwalta. Gusto nga kalaban may makwalta in general. Sa likod na ka, ala kang ilaban. Pero sinabi na ng Ginoo, love your enemies. O niyo po, makananong apakiting lugod mo, nga na po ning Romans chapter 12 verse 21, you can only conquer evil by doing good. Diptananan na kang mayap, ibalik, diptananan na kang marok, daptananan meng mayap. Ngarapin di nga luwa, beronggan na kang batu, baronggan meng tinape, ung ning makagarapun niya ngara. You can only conquer evil by doing good. Nga po? Buri mong tuknang ing evil, daptananan may ablasanan may mayap ing tao. Nano pa po, bakit luguran tara ring kasalang? Kasi istong etala liguran, etala pe patawaran, nakatamo na naman patawaran ng Diyos. Istong minablas ka, ba? Tandanan tamo po. Nano maning gawan tamo ka rin kapatid tamo, makanyan mo na naman gawan na ng Diyos. Nung ikabiyasang mamatawad, nakamo na naman patawaran ng Diyos. Ba? Nakatamo na naman patawaran ng Apong Ginoo. Nganapin, hate the sin and love the sinner. Balo ko po, magkasakit tamo. Iyabi ako na yung sarili ko. Inyapin grasya ini nga ako. Hate the sin, but love the sinner. Pero sasabihan kayo po ini bang kanito, abe-abe tamang maglakbe. Balo ko sapagkat ako'y tao lamang arang makanyan, nyapin, o nangene dapat ito, luma na ito, tinggap taning Holy Spirit, anak na katama ng Diyos. Ay tapon kaiba na nito, potang diptananan meng mayap, at kasdan mo migbayo ya. Panemong isipan, ingke yang ikakayap, oras ating kang kasalang, pangadime, itasanang magbayo ya. Father, pangadi ko naman po, o nang pangadi mo, Ginoo ko matene sana nga na. Iya po pangading mate, pangadi yung magbayo ya. Di asopan niya, tandanan tamo po'y ingkasalan, pagbanalan na katamo. Amen? Nakatamo gagawan marok ning kasalang. Nyapin po, sinulat ko kini, we must not let evil people make us evil. At tamong kayapan, gustong minablas ka, maging kawangis mo na ito. Maging adwanong makasalanan, mayap kang tao, mo papaboren ing marok ka tao, gawan na kang marok. Gustong minablas ka. Apa? Love your enemies. Itang ikakayap na yang panemong isipan. Kasakit po. O po tangakakit miya mo, itang dinapat marokke ko, makananumeng liguran ing kasalang mo, makananumeng luguran, ni-rape na yung anak mo, pete na yung anak mo, makananumeng luguran ito. Anyapin po sinabi ng Yesus, luguran nyo rin kasalang nyo, bang kanita paklurana, ing marok, king kapamilatan na ning pamaglugod tamo, mapapaklud ing marok. Gusto pong minablas ka, dirinan ming upayang, mablas ke ka. You give him the power to retaliate. So minablas ka, mablas niya naman.
Kay ba't mablas ka, ala ng tuknang. Nung may panablas kayo, may walaya, nga pong Ginoo. Po, balo ko po masakit. Ngayon tawli po ata, sabihan kayong tawli na ng gawan tamo. Nga ko po, you just give him the reason to retaliate. Gustong mamablas ka. You allow him or her to change us from a normally good person into an unforgiving person. We must not let evil people make us evil. A failure to forgive imprisons us in our past. Unforgiveness keeps the pain alive. Potang ikabiyasang mamatawad, ikabiyasang lugod, ing pain, ing sugat, fresh yang fresh. Uling ikabiyasang lugod, ikabiyasang mamatawad. It keeps the sore open. Katataulian po nga na when we hate our enemies, we give them power over us. Power over our sleep. Power over our peace of mind. Our health. Gusto nga may liguran, kami matawad. Matudtud. Kami papatudtud. Kabang itang kasalang mo, nenyama na tudtud. Malakaki pa. Ikay ka matudtud. Mitas ka presyon. Amen. Balo ko po masakit. Love your enemies. Naningawan tamo, pasaw tamo kingapong Ginoo. It is a grace. Nung itamong po personally, tamo agawa ini. Pero itong sinabi na ng Diyos, agawa tayo with His grace. Nya mga di tamo po we must become like Jesus. We must become like God. Forgive and forget. Ingisipan mo yapin itang kayang ikakayap. Sopan me pa. Sopan me pa. Itang taong menonsulto keka. Ginawang marok keka. Sopan me para magbayo. For His healing and salvation. O ito po yung importante na ika mo, alwa mo ikayong mililigtas, no ne patineng kasalang mo, ita sanang maging mayapya ing taong ito. So potang kami nablas, liguran me, maging banal ka, at potang liguran me, kasdan mo migbayo ya, para kingkayang kaligtasan. Pray for that person. Kaya pong tutuking Domingo, pasibayo kaya community life. Nung ini love your enemies, kaya tutuking Domingo, tayo atulan ng ninuman. Nang misa nakakitaya kamalyan ng kalupatan tao, bayo may i-correct. I-correct mo pa yung sarili mo. Bayo mo lawan yung weaknesses, yung karelang kamalyan. Lawan mo pa mo yung kamalyan mo. Bayo me, papagbaywan, ibayo mo pa mo yung sarili tamo. Amen. Ngayon po, ilons tayo, luklukay po Kampanantayang ngening pamamuklat ning sinod on synodality king parokya ampon komunidad tamo. Kalukuran kong kapatid, anting panagkat ning Santo Papa Francisco, ing banalakapulungan king mabilugayato, ing synod on synodality, metong yang pamisan metong pamakiabi, ampong pamitubod. Nasa naniting pakiramdaman lang, ring pigagap ning komunidad, baning banalakapulungan, makapakibat siya, king kayaduanan ampong parasan daring talasal pantayo.
Ngeni po kambening kura para ko, ipakiting poster ning Synod on Synodality. Aw santalang ngeni reng miyembro niting Synod, Sister Hilana Roman, Brother Jeffrey Buwan, Sister Rowena Sibal, Sister Lucy Surla, Brother Mario Lazatin, Sister Cecil Lazatin, Brother Noel Sibal, Brother Roel Surla, Sister Luz Kulala, Brother Mandy Laksamana, Sister Nola Calma, Sister Lina Silva, Sister Cel Yulenko, Brother Boyet Pangilinan, Sister Kathy Agustin, Brother Lester Susi, Sister Elizabeth Esguera. Makatalakad kami harapan mo, o Banal na Espiritu, abeyabe makatipon king lagyo mo, kambe mo abukod mong talatayid mi, mamali ka karing puso mi. Ituro mi ing sukat ming dalanan, at nung makanan miyang pamaralanan, may na at makasalanan kami, emo kami paboren, maging panibataning kaguluan. Emo paboren idalana kami ning kamangmangan, padulong king malingdalan, niing pamangmabiran ilisyana na ring dapat mi. Akit miya sana keka ing pamisan metong mi, pan kanita makapaglakbe kaming miyabe-yabe, painturo king alananggang biye, at kami malili king dalan ing katutuhan at king matulid. Itinganadwan mi keka, manigobra karing sablang lugal at panawon, king kameto nga ng igpat ning anak, manggaman king alanangga. Amen. Palakpan, tala po rin Synodal King, dakay po salamat. Ipasiyag tayo po yung kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya po, King Joseph pang mayupayang tuto, linalang King Banwat Yato, at kang Hesukristong anak ng bugtong aginuta mo, pengagli king upaya ning Espiritu Santo, mibayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king Cruz, Mete at Mikutkut, tinipaya ka ring Mete, king Katlungaldo, sinubliang Mepye, pepayta siya banwo, makalukluk wananing Joseph pang mayupayang tuto. Iba't ka rin magbalik ya naman keti ban mukum ka ring mabye ang pang mga mate, sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding Santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bielanangga. Amen. ing igpatang at siyabanwa, binayang meging mayap kekatamo. Manalangin ta kayo, ban ing mapamakalulo ng lugod, ying maging tanda ning kekatang relasyon king balang metong, at nga tamong makisabi, Gino, bustan mong mirakayanan kami king kekang pakalulo. Gino, bustan mong mirakayanan kami king kekang pakalulo. Para kay katang sablang Kristiyano, banging kapag sadyan tamong mamatawad at alang patanat apamagdulap, kapanupayan at kapayapan, itulduye e Kristo at ingkeyang Ebanghelyo, ipanalangin ta king Gino. Gino, bustan mong mirakayanan kami king kekang pakalulo. Para karingalos e maniwala king pamamatawad, para karing ebabyebayong pamikatagon karingaliwa,
ding sesese sa manglog, ding binulag na't pepasya sa nalog ning kamwa, bang ing Diyos pagkalubanong pakalulo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, bustan mong mirakayanan kami kingkekang pakalolo. Para karing anggang bansa ning yato, bang ing karelang parasan politika o pinansyal, akayo pa yan, nune pangkabilugan at pamisasan metong at pamikakalukuran, kambening kagalangan para king matulid na't interes ning metong at metong, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, bustan mong mirakayanan kami kingkekang pakalolo. Para karing manalipit at kasalang ring kasalpantayanan, bang impakalulo ng Diyos patawaran nala at ibuklat ding matara, king miglalang ng lugod ng Diyos, para king balang tao, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, bustan mong mirakayanan kami kingkekang pakalolo. Para karing kaya katang komunidad kristyana, bang damdaman tamo ing awos ng Yesus, milele karing kaya katang pamisagsagan at kaimutan, bang alupig tamo ing dewakan, kapamilataning kapayapan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, bustan mong mirakayanan kami kingkekang pakalolo. Ngeni adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. O mapamakalulungig pa, kaluguran mo pamurin ding alang pasalamat at migtaksil keka at kayabe ke kareti. Sopan mo keng miyabye karing kekeng sarili, antimoing daraptan mo, ban ika ing magingig pami, ngenit manggaman king alanangga. Amen. Manalangin tamo kapatad baiting kakatamong dawon, ing kakatamong tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapan ng Diyos, igpang mayupaing tuto. Tanggapanes haning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamay ka sa plala at ni mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo,
kabang darang mi tingayin, ing pamanyambami king Espiritu at king katutuan, pagdala na kesa ng kaligtasan, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya ko ang temurin, iyat nayo ring pusoyo, makayat nanaw king Ginoo, pasalamatan tayong Diyos a Ginoo tamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. Oig pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristong Ginumi, king pangatyo mo at dapat mo kiti king yato. Busal ning pamisalangsangan at pamisagsagan, balumi king ikayng miyayarap king kapayapan karing kaisipan mi. Ing Espiritu mo babaywano ring puso mi, ding mitutunggali magmulalang milibayan amano, ding mikawani miadwangan lang gamat king pamikaluguran, at ding bansa miyabi-yabi ring pagdulapan ing dalaning kapayapan. Magobraya sa ning Espiritu mo, potanging pamakaintindi, uwakasana ing sigalut, potanging sama ipawina ing pakalulu, at ing benggansa munyedalan king pamamatawad. Para kaniti sukadakang alangpatan at pasalamatan at purian. Ulinita kambe daring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makiabe alang tuknang babiye kapurian keka at ngaming magkanta. Tunekapin banal o igpa, ikayang panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin, kingupayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya, ning Ginoming Kristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasune at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kanan niya, iti kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minumko kaniti, iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, amibubo para kaya kayo at para karing sablang tao, banketang mi patawaran laring kasalanan, dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako.
In misteryo ning kasalbantayanan, inyang ining gaganakan mayo igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, daram miya kaya kaiting tinape ning biye ating kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka, mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansan ng misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, pamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, i Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo at Pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Mark, at Father Marvin, ating mabilog abalayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepayinawan at maninaying subling miye at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluhan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kaya bening Juan a Birhen Maria induning Diyos, kambenang San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at hinupad kimal mong kaburian, king kakabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatanang Eso Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kambenat kaya, igpang mayupaing tuto, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananggang. Abe-abe, may kakapatad, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po'ing panalangin na tiro na ning ginutang mo.
ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas kami king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu-Kristong kaya kaming talapangabos. Kain, karyan, atin kayo bayan, ating likaya manggaman O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, emo sa po babalik danding kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimorin. Pakita mo po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayo ngan. Kapayapan is with you, peace be with you. Oning ginutang Jesucristo, ing makaibi tunay kapayapan at kaligtasan kaya katamungan, tanggapan tayo uling nuwan lading mayawos kingapunaning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Pag-anak po para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po kareng pwestuyo, para karetang makasadyang tanggap king banal a pamakinabang, manatili kayong makatalakad at yatsyat laring palad o gamat, para karetang yatanggap malyari tapong lukluk o siklod king panalangin. Hala na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atyo kaking kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagay,
at pagnasan po ing tanggapan da ka. Dapot, pauli na ningyening pinandit era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan netong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilanman ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. O Ginoo, ang malugod kaya kamingan, pagkaluban mo keng pamangan iba't banwa,
para timiyasan ang pagdulaban ing tinapening biye, itiyadwan mi king kapamilatanang Kristong ginumi. Amen. Amen. Panalangin para king daratang halalan. Manalangin tamo ban king daratang na pambansa, ampong panglokal halalan, ing tune amagari ing kaburian ng Diyos, amamantabi ka ring sablang bansa, abi-abi tamong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo, Iligtas mo kami, Ginoo. king pamamilit, pamamatakot, karahasan, ampong terorismo, Iligtas mo kami, Ginoo. king pamangloko, pamaglaram, ampong pamagbaluktot, king katutuan, Iligtas mo kami, Ginoo. king pamagsuhol, kasakiman, ampong sabwatan, ban makapamirayit, Iligtas mo kami, Ginoo. king kailan malit, king pamaglinlang, ampong makitid, apan lalawi, Iligtas mo kami, Ginoo. king pamagbanta, pamanakot, ampong kapanyiran, pamangamano, Iligtas mo kami, Ginoo. abi-abi tamong manalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banin konsyensyami, yung gawan tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning kayapan, ding kakaldan, ing mangibabo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning dignidad ng tao, yung palaging galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banding malukampong may na ilaring migit, miyunang mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamanyese king kalikasan, aliya milalako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banin pamisan metong iyeng mamiedalan king daklat ning kapayapan ampong katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning banalatakot king Diyos at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo, pastol ning kaladwami ampong talapagligtas ning meto sikluban, ing politika, ing pikalumok kaya kami, meto nga panagkat bang sumuyo karing sabla, ampong dagul king kabanalan. Antabayanan mo yung politika king bansami, anti mo yung pamanantabi mo kaya kami, mananunasan ang ing pamanantabi mi king politika, para karing botante pong kandidato, mami parangal king mal alagyo mo, at makasaw bang sumulong kami king kabanalan, manggaman king alananggang. Amen. Luklo kayo po. Para karining announcement mo, atin pong second collection para king World Day of the Sick at St. Peter's Pens. Deti pong alikom tamo, miyabila king CBCP, Commission on Healthcare, balang makasaw karing kapatid tamong masakit. Aran timurin po kapi na kareti, magamit siya karing proyekto na ning Santo Papa para king pamilaghanap na ning mayap abalita. Kadwa po alang opisina king parokya, king daratang February 25, 2022, pagselebran tamo po in 36th year anniversary ng EDSA People Power Revolution. Ating katlo, iyapin po yung ordinasyon ng Reverend Tedly Tanhueco Villanueva, king daratang Biyernes, alas 9:30 ng habak, king Pisamban Maragul. Impong manordin kayo, iyapin ng kakatamong Arsobispo Florentino Lavarias. Pasibayi po, din nga may bendisyon na palaspas banwang metong tsupuke kayo, adon milapune, nung ating kayong palaspas ang may bendisyon last year, adon milapuke kayo. So, ken pong March 1, dening binyeyong palaspas ang may bendisyon, masilabla po keng March 1,
5:30 p.m. to be followed by the Holy Eucharist. Ita pong 6:30 ning abak ating pamurin pong misa, piyesta na ning Holy Face of Jesus. So March 1 ating pong misang abak, 6:30, para king piyesta na ning Holy Face of Jesus. Itanggat pa na pon 5:30, sila banla po rin may bendisyon, palaspas, kay Batu Kiya po yung Santa Misa. Ken pong March 2 as Wednesday, ing schedule po ning misa tamo, alas 6 ning abak, Kapampangan, alas 8 ning abak, English po, at alas 10 ning abak, English ya po. Itanggat pa na po ng Gangbengi, alas 3 Kapampangan, alas 5 Tagalog, at alas 7 ning Bengi, English po. All masses except 10 a.m. and 3 p.m. are live streamed through Facebook and YouTube and as drive-through communion. Karempong chapels, ding misa na kengas Wednesday, alas 6 ding Bengi San Nicolas, andan mo rin po San Pablo, ampong San Vicente. Andan mo rin po ing fundraising sale at the patio. So pasibayo po, dakala salamat kaya kayo, king kaya kayong pamanyimba, isundo tamo po yung kaya katamong pamanyimba. Adan timorin, proteksyonan niya po yung sarili yo, laban keng variant niya po na numan, bangkanita may proteksyonan lamo na naman ding kapatid tamo. Kaya kayungan po, dakala salamat. Talakad tamo, para king tauling bendisyon, ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka ang timorin. At bendisyonan na kayo ning malugod na Diyos at ding kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daw ne, umetan aking kapayapan, luguran la ring kasalam. Salamat, King Diyos. Para apanatilyan tamo yung gustong laot king bawat metong at metong, pakisabi may po manatili tamo ka rin pwesto, at panayan tala ding asherets. Ituruda po kaya katamo yung gustong dalanan palwal king kaya katamong pisamban. Paga na kami po na ela kakalingwan babaldog ding form king kaon, ang makakabit lele daring pasbol. Takala salamat po.
Adyokong siping mo, siglan mo. Eka tatakot, eka kakarog. Adyokong siping mo, siglanan mo. Sikamat intuning aking eka manabuking bahin mananagul maning alun eka lumug malumog ako'y kinumo at yung siping mo. Eka tatakot, eka kakarog, at yung